Assalamualaikum, hallo en hartlike welkom by Pro. Ek is Abida Dixon Mohammed en my gas vandag in die kombuis is Miska Petersen. Hallo julle, ons begin weer sommer met 'n klomp laggery vandag hier agter die skerms. As aan die Elsie op die een kant, Anke Maak op die ander kant en ek die kant met my gas natuurlik. En ek gaan vir julle sê, as 'n pragtige jong dame, met die naam van Miska. Assalamualaikum Miska. Hoe gaan dit met jou? Alhamdulillah. You're nice to have you here today. Met die laggies en al. Nou kyk jy, sy kan nie vandag baie laggie, né? Glad nie baie laggie. So ek gaan nie vir julle nou sê hoekom sy nie mag baie laggie. Julle kan miskien self kyk dan wys julle vir haar dophou. Maar Miska, vertel gou vir ons kykers, wat maak jy vandag vir my hierso? Okay, so today we are going to make a Middle Eastern meal. Okay. A very easy light meal. It's nice for speed. Very easy met so klompie. Baie easy. You can make this when you come from work and look like a super chef. So we're going to make a shish tawouk. Wat so goed? Shish tawouk. Oeh, hier. Now shish is the stick, die stokkie. Sy naam is shish. Shish. Ja. Okay. En tawouk is die hoender wat op die stokkie gaan. Nou wat taal is daai nou? Dis Turkish. So. Ja. So ons gaan vandag dit maak. Okay. Hummus from scratch. Okay. From scratch, not store-bought. En nou wat is my weer? Klompie. Ja. Klompie weer. Baie werk. So we're going to start off. Gee gou vir ons die bestanddele. Wat gaan hier in? Okay. So for our shish tawouk, we got our chicken. It's marinated for 8 hours. It's met wat? Marinated in yogurt, sumac, which is a Turkish spice, so that over there, it comes from a berry. It's a very bitter spice. Wow, but it looks beautiful. It's a very bitter spice. First time I see this. You can taste if you want, but I don't promise it's nice. And then it's marinated in herbs, parsley, yogurt, full cream Greek yogurt. Okay. Not a all double the cream. good, all the good stuff, all the good stuff, and it's very healthy. It's very good for you. Okay. And also olive oil. Nou daai is die hoender. Nou, is dit nou gemarinate met dit? Ja. Okay, so sy sê net min of meer wat is die. Nou wat is die res? Wat is die? Okay, so this is black pepper and cumin. We're going to use this for hummus. Okay. That is sugar. Did you mix that yourself? Yes, yes. I did. Okay. That is sugar, brown sugar. We're going to use that for our slaiki. That is our parsley. We use it in here. Our sumac, we use it in here, and we're also going to use it for other dishes. So sumac is the main ingredient in Turkish food. Alright. Okay, nou sê gou vir my waarmee begin ek gou? So you are going to put these vegetables on the stick for me, and the So chicken. sê gou een groen, een hoender, een ei, een hoender, hoe nou? Een groen, een rooi. Okay, eers daai. Okay, nou daai is wat ek wil weet. Nou ek gaan nou so lankies begin maar gou met hierdie, né? So before you Binne start, toe buite toe. whichever way you like. Whichever way you like. Okay. So I'm going to take some ghee and I'm going to put it into our pot so long so it can melt nicely, and then it'll be ready for you. Alright. So moet ek hastig maak. How hungry are you? How hungry are you today? Hierdie is dit ook met nie, hy's reg so. Jy moet hom proe, jy moet die hoender proe. Oh, okay. We're not stingy over here. Nou Miska, as ek nou hoor jy praat van 'n Turkish taal, ken jy die taal heeltemal? Not at all. Ken ons die Netflix serie? Ja, ons ken hom. Ons ken hom mooi. Oh, And that's as far as it goes. But does Mishka like to eat nice food and make nice food? Yes, she does. So she will go and find out that international thing without booking that flight. Hey, okay, ek sien. En nou as ek nog mag vra, hoe is Miska se cooking skills? I wouldn't. Well, when I got married 3 years ago in Tibet, I could not cook. And that was a challenge for me because I love food and my husband loves food. Yes. But in this day and age, who can get takeout every Sê single gou day? vir my, waar sit ek hierdie mooi dingetjie nou in? Vir my. Vir my. Wow. So we are cooking now at 120 degrees. Wacht even. En maak jy dit so as ek hom nou in 'n warme pan sit of in 'n koue pan? You must go into a warm pan. You must. You want that nice brownness that gives that extra flavor. So you must put it in a warm pan. Okay. Super dinge in. Nou Miska, jy nog gewoon met kies as jy nou by die huis kom.
En alles is nog gevries in die vriesgas, wat ook al die storie nou is. Wat is jou go-to ding? My instant pot, of course. No freezer worries, no husband please. Come and take out meat cold, nothing of the sort. Okay. You put your frozen meat into your instant pot. And when you open it 30 minutes later, it's pastree. Ja, maar nou kyk jy nou is nee, maar gou laat ek teruggaan. Maar daai gevriesde goed is dan nou nog vol bloed en goed nou. En dan maak jy hom skoon. Also, a woman like me, we clean that meat before we put it in that freezer. Oh, beautiful. Ek kan nou nie help. Ek gaan dit nou vir julle wat nou jonk is en wat nou alles nog flips wil hê en so aan. Yes, we're very efficient, about the efficient life. We will clean the chicken before the time, chop up the veggies, put in freezer bags, freeze it, anything to make your life easy. That's okay. Sit down. I don't want to be the person getting that, huh? Nee, maar nou sê jy ek nou weer eerlik wat ek glo nog in my vleis en goeders moet nog in die water lê man. En dan moet nog al die bloed en goeders moet nog uitwees. Ain't nobody got time for that. If I'm coming from work at 3 o'clock, people want to eat at 5 o'clock. You must do what you must do, but the food must be done at it. Ek sal 2 keer ding vat. En there you go. Gaan ek maar net nog opsit, né? There you go. Dan sê en nou laaste een ek kyk het niks meer in nie. Beautiful. Excellent job. Okay. No one was hurt in the process of this. Maar ek moet vir julle sê die ryk wat hier uitkom is amazing. En ek sê vir julle elke keer, die mense word mos nou so slim met technology, né? So jy gaan nie nou net meer soos like television kry nie, maar een van die dae kry jy smell-o-vision. En ek kan vir julle sê, daai dag gaan nog kom, want julle is mos slim mense daar buite. Bly gou ingeskakel, ons is nou weer terug. Hey, welkom terug julle. Ek sê vir julle, Auntie Elsie is nou weer gesond, want sy loop weer aan die een met dan Kamaka agter. En jy kan sien dan Kamaka het niks lus vir haar vandag nie. Maar hy moet maar saam speel, want anders slaap hy mos nou op die bank vanaand. Sien? Nou so nou. Okay. Miska, okay. So, ek moet jou hierdie in die helfte sny, né? So now we're going to make a Turkish red cabbage salad. Salad. Yes. Nou ons is gewoonlik vol met nou Wat groen, allerlei tipe van. Ja, helfte is genoeg, né? Hierdie is genoeg. Okay. Ons gaan hom mooi fyn sny. Ja. And then we're going to dress him with some vinegar and some sumac and some pepper. Ek gaan hom mooi stadig sny, né, want jy het gesê ek moet Careful, versagtig those wees, né? fingers, So, okay. Let me do that nicely. That's it. Miska, hoe lyk ons wat noem hulle daai skewers? Shish taouk. Meneer so mens man. Shish taouk. Let's see what it is. Okay. Hoe lyk dit by so lyk maklik van man. Beautiful. I'm very hungry now. I'll put in the pan. As ek meneer kom nog vir jou sny of is hierdie okay? He's perfect. As hy so. Perfect. You As are hy excellent okay? chopper. So hy gaan dit He's hier perfect. like a nicely thingy. Miska, Beautiful. jy soek dan nou 'n teacher soos hulle sal sê. Hoe is die teacher werk vir jou? Ons gaan nou nie praat van wat in die skole aangaan en daai nie. Ons praat nou net van jou. Hoe is teaching vir jou? It's my passion, so I really, really love it. I love that I get to help children, that I get to spend lots of time with children. It's not for everyone. Okay. It is the best for me. And I don't think I will be able to change my career path again. Okay. I think En watter graad is jy by? I'm at grade 5 now. But I taught from grade 5 to grade 7 before. Grade 5 is my favorite. So grade 5 is standaard 3. Soos ons dit nog ken. Oh. En daai kindertjies is mos lekker slim met hulle mondjies. Very much so. Very much so. Very Every much day you so. have a nice story to tell. Maar dit hang af hoe 'n mens vir hulle mos nou moet beheer en hoe 'n mens vir hulle nou moet handel, né? En dan sit alles okay. So daar's jou dingetjie nou met jou uit. Beautiful. Now you must cut my onion for me nice and thin. Sien This julle is nou an wat excellent maak sy chopper. vandag nou This met is my? an excellent Hè? chopper. Sy is weer aspres met my vandag om vir my weer uit te gee. Maar kom ons kyk of ek kan hy. No tears, no tears. Ek dank geduldig.
En dan Miguel laat ek jou gou 'n storie vertel. Dan is Auntie Elsie mos so aspres om ons nou vir my gaste te sê, hulle moet vir my die ei val. So nou kan ek sien sy het vir jou laat weet ek moet die ei. Definitely she whispered to me. Okay, ons kan dit net so los. Okay, Net so so while you're van- busy, I'm gonna make my dressing. And the Okay. dressing is 100 ml of white vinegar Yeah. and then some olive oil. So it's very simple. Ja. Very simple. I'm gonna drizzle it over there for you, okay? Okay. Maar nou, guys nou olive oil, né? Olive oil. Maar as ek nie die olive oil het nie. Mm-mm. Then you're not making this red curry. Man, moenie so wees nie, No, man. no. Almal het mos so klomp geld nie. It's good for your health. We must make the sacrifice. This olie is aan baie duur. Fish oil is very expensive. Almost the same price as olive oil. So we can think of our health. Okay. So, kan maar 'n paar rand by. Definitely. Luister, gou hierso, moet ek vir hulle ook losmaak en sprinkel? Net so. Oh, super chopper. Super excellent. Excellent. Okay. There you go. En wat gaan nog oor? Some salt. Gewone wat? Oh, Wat is daai? Wat se sout is daai? normal plain Gewone sea sout. salt. O, ek nog as Malaya sout was hy nog net 'n bit kry. We're not so healthy. We're healthy, but we're not that healthy. Okay. And then we're going to do 2 teaspoons of sumac, 2 teaspoons of sugar. Okay. Daai gaan ek maar gou vir jou los, laat hy dit maar Definitely. self doen. Want nie mag ek te veel of te min, so daai los ek maar vir jou, maar ek sal my besig om dit. Moet ek vir jou aangee? Yes, please. Dan kan jy mos maar gou daai en hierdie een. Yes. Wel ek moet sê dit is beïndruk met daai wat se kleur is hy? Kyk nou 'n maroon, pers, something color, né? Very baie rich, mooi. very nice. Nou waar En- kry mens daai? Your normal spice shop, you just ask them for sumac and they'll give you Sumac. Yes, sumac. Sumac. It's a butter berry and they crush it and they make a spice out of it. No. It's very good for you. Hoe het hy nog geweet om presies daai ding te kry vir die slaai? En ek kyk die Turkish programs, ek sien, okay, jy eet nou sumac. Nou gaan ek nou vir my spice man sê, kry vir my ook sumac. Oei, hoi. So Maar we- julle het nie families in Turkish nie. No, I wish because I'd be there now. I'd be there now. Ek vra maar want alles is nog Turkish hierso, so ek moet nou uitvind Perfect, as jy daar familie, as hy gaan Enough. nou. And maar- then we can do half lemon Oh, and we can drizzle it over. hierdie ene nie. Yes, anyone. Dis. Kom ek gaan vir jou die eer gee dan gou te druk, want ek kyk hoeveel wil jy hê. As much as you can give me, I'll take. En as ek nou net as ek nie die hele een het nie, maar ek het 'n bottel. You can. Dis okay. It will do. Dis okay. The fresh is always best. It Yes. just tastes better. Okay. But we As jy net jy we sal maak doen. we just make sure. Alright. Nou Miska, Your skewers are finished now. wat is jou kom ek vra gou, wat is jou gunsteling Dish kostes wat jy sal doen? It's very hard to choose because I love cooking everything. Ja. But I will say dal and a piece of fish. Dal and masala fish. Only because I love eating after I'm cooking. En sal jy die twee bymekaar sit? In een bord? Definitely. Met 'n bietjie aartappel aan die kante. Okay. Wat se kos kan jy nie maak nie? Afval. Tripe. Eet jy dit? Kom nie. I can't the smell. Because yeah. As dit nou net die smel alleen wat vir jou sê the nee. smell, the feel, the Jy moet my thee of jy moet my geld gee dan sal ek kom maak. Okay, nou daai het julle dit dan nou. Sy wil net geld hê. Dan gaan sy dit maak. Maar of sy dit gaan eet, weet ek nou nie so mooi nie. Maar ons gaan nou nog 'n bietjie daaroor gesels. Bly julle gou ingeskakel. Ons is nou weer terug. Ja, wel julle, ek gaan vir julle sê hier agter die skerms is net 'n klompie laggery. En 'n mens vergiet skoons eintlik hoeveel tyd 'n mens het net om die show te doen. Nou Miska, sy's 'n onderwyser. Sy's 'n ma. Sy's 'n vrou. Nou, hoe kry sy nou nog tyd om te kook? Ach, and you make the time. You make the time for things that you love. So I believe when I see, even though I'm tired or whatever, when I see my daughter and my husband enjoying that plate of food, it makes it worthwhile. Nou kyk, as ek nou jou reg gehoor het, en sy gesê 3 jaar gelede kon sy nie kook nie. No, not Maar at sy all. dan nou baie vinnig en sy Not at geleer all. om te kook. Very much so. The power of social media and lockdown.
Sy laat my nou dink aan hoe iemand gesê het, Google. Google leer van baie mense. So sy een van my Googles. Very much so. Very much so. Google alles and try maar and experiment. And today I can say I'm very, very confident in the kitchen. Ek moet so 'n jam met bek, so 'n jam met bek kry. So 'n bek met jam kry. Sien jy nou so nou. Okay, moet ek vir jou hierdie blokkies sny, né? Yes. So we're going to make our cucumber salad, our tzatziki. Ja. And you do that by mixing some Greek yogurt with cucumber and add some parsley and some lemon juice. And then while you're busy with that, I will make the hummus. Okay, nou you can maar stop with So it, we've doesn't got matter. our chickpeas here, Ja. and then we are going Is daai 'n hele blikkie of yes, a whole can. Now you should, I cheat because who has time, but you should use fresh chickpeas. You should boil them. Okay. Ek hoor jou. But this is a nice treat and it tastes exactly the same. Alright. En hoekom nou jy's chickpeas en nie maybe sommer ertjies of 'n ding nie? Is daar I verskil? think the taste and the creaminess also. The creaminess is different with your chickpea. It's a nice creamy Is consistency. hierdie klein genoeg? Yeah. nog 'n bietjie No, kleiner? no, you can more. Huh? It's fine. Is hy fine? Are Ja. you sure? Yeah. Okay. There you go. Nou Miska, môre is nou weer maandag. En is mos nou skool en is aantrek en is opstaan. Is jy 'n oggendmens of 'n laat-aandmens? I am a means of every hour of the day. What does that mean? It means I don't know when I'm not feeling it. I'm always feeling it, especially if it's time to go to school because I know there's some drama and excitement in die naweekse stories. But for my wag, so I quite enjoy it. I don't Is dit have that Sunday night. You know that Sunday night fever you have. Tomorrow's work. Kyk gou hier vir my. As much as you like, everything. As Everything? much as you can. Ja, kan ek mos maar net so dan met dit daar ingaan. We just wanted to give you some extra work. We just wanted to give you some extra work. Ja, kyk hier, laat ek jou gou die stukkie vertel. Jy gee nog my klompie werk, né? Laas keer toe ek mos nou by iemand wat vir my amper niks werk gegee het. Toe weet jy wat moet ek doen? Net 'n koppie koffie op die set drink net om my besig te hou. It sounds fabulous. Next time you can call me also to have some tea. Why did I do all this work? I could have also just let you have a cup of coffee. Okay. Wat gaan nog hier in? Is hy al? We're going to add some parsley, so this one over here. Okay. And then we're going to add some lemon juice. So the other half of your lemon from earlier. Okay. Perfect. If you like more, you can add more. If you like less, you can add less. Kyk hier, ek gaan nou vir jou eerlik was sê ek het nou nog nie so 'n slaaitjie geëet nie, né? There's a fast time for everything. En ja, maar nou as ek nou nog nie so ietsie geëet het, ja, gaan ek net so baie klompie doen. It's okay. More for me. Miska, kan jou man kook? Not at all. Not at all. Okay, nee, daar is 'n tempt of niksie. Kyk hier. An egg. A fried egg. Is that cooking? Okay, nou ja, ek meen ons moet daarom begin. Ons moet daarom nou nie. Kyk maar nog by die einde van die dag kan net lees vir jou nog bederf met 'n breakfast in die kooi. Sien jy so ja, dit is okay. Maar daarom is hy mos nou daar om ons nou te help en te leer. Yes, why not? Ja. Sy moet nou sommer mos nou sê, "Hallo ouchie, kom hier man. Kom hier, kom Are you ready for hier." some noise and again? Ja, Where's my noise? Where's my noise now? Oh, my noise is not plugged in. I need to bother you. Yeah. Please get me 2 ice blocks from the freezer. Waar is die ysbloks? Binne in die vriezer. Now that long tray there. Yeah. Put him back. Yeah, there we go. Only 2. Perfect. Okay. So this is the secret ingredients that makes your hummus nice and smooth. Okay, so ons gooi net tweetjies in. Net tweetjies.
Perfect. Okay, dan gooi ek my daai nou daar. Kyk hoe sit dit goed pas in my hande. There you go. Because you're warm, you're very warm. There we go. Now we try Ek moet sê dit Now we can taste it. lyk amazing. This is quite nice. Maybe a little more. Let's add a little more olive oil. You can add for me. Okay, as hy ook And then we start. And then we're Mooi. done. And we can taste. sê nou mooi. More. Don't be stingy. Don't be stingy. Okay, that's perfect. Okay. Now we blitz. I bought this machine just for you. Just for me. Just for you. And the hummus is done. Kyk hier so my vinger brand nou. Nou moet ek my kyk of ek my raak gesny het nou met jou master chef Isani. There's no ingredient duty over here. Okay. Ek kyk maar net. Okay, it's perfect actually. Wow. You see how smooth it is? Sure. Okay, so now we're going to put in, let's plate in over. Yeah. Okay, let's dish it out nicely. Kan hierdie ding nie uit nie. Die wit kom ons uit. Yeah, I can. Ja, haal hom uit. Daar sê. Prakarach. That's amazing. So wat het jy basies nou hier ingegooi? Net die chickpeas en die olive oil. Is dat al? And the biggie brine. Yes. So the juice from the chickpea when he was in the can. Okay. And then your ice blocks. So now the ice block will melt over here. So your hummus will be nice and cool. And also it makes it very, very smooth and not too watery. So instead of adding water, you add your ice block. And now we're going to sprinkle him with a little bit of olive oil on top. So over here, you can Alweer. see me. And then we are done. Net so sprinkle. Yeah, just sprinkle. Just a little sprinkle. Let me see. Oei. There we go. Beautiful. Daai's te veel. Hy sê sommer beautiful. Beautiful. It's never enough. And now I'm going to taste because I can't wait anymore. Yeah. Jong, ek gaan vir julle sê vandag eet ek nou hierso goed wat ek nog nooit geëet het nie, né? Soos hy nou net gesê het, daar's 'n eerste keer vir alles. Soos die eerste keer vir 'n chickpeas, wat ook al sy dit noem, 'n komkommerslaatjie met wat is hierdie yogurt story en Cabbage lie. okay. Ons gaan dit maar net so los. Nou Miska, hierdie is nou klaar, dan jou skewers. Wat gaan jy maak? Alles klaar dan? Nou okay. Sy gaan nou decorate nie, dan gaan ons vir julle wys hoe dit. Nou ja mense, kyk net hoe lekker lyk die klimuit se dis en dan na slaaitjies wat sy hier gemaak het. Miska gou, terwyl jy nou vir my ietsie in die bord sit, klop sommer gou vir my deur met van jou bestanddele wat jy gebruik het. Okay, so we have our chickpeas. Ja. We also have our Greek yogurt and our cucumber. Yes. And then we have our cabbage salad here with our sumac and our onions. Ek kan nog altyd nie glo en verstaan wat is al die woorde nie, maar ek moet sê dit klink mooi. Dit klink Net bietjie want dis ek gou proe. Oh my word. Dit is sag as die hoender. Is dit nou waar die The 8 hours. Okay, en hy was so gou in die pan. Ek kan nou vir julle wys, ek lieg nie. Julle het nou gesien, ek het nou net so gebruik. Nou Miska Nyman, jy moet ons nou saam eet nou. Auntie Elsie, Not bad, if I must say no jokes. No jokes. Amazing. Sjoe. En wat kom met nou hierdie? Want ek sou gesê die roti. Maar nou hoor ek dis nie 'n roti nie. No. So that's a Lebanese bread. And it is called saj bread. En hy is met chickpea flour gemaak. Okay. So it's goed vir jou. Wow. So you can eat as much as you like. No bad feelings. Mense, as ek weer vandag hier op 'n healthy bus. Wat wil sy nou eintlik vir my sê? My feitjies is te veel. Is dit wat sy my wil vertel nou? Dat sy my op 'n healthy bus sit, maar dis okay. Dis okay. Ek kan vir julle sê,
Ek het nog nooit die geëet nie, maar ek het gedog as 'n roti sou. Dis al wat ek ken, maar ek gaan maar nog net so lank is nog. Maar dan wil ek nou net vir jou sê, ons het nie baie hier by die program nie, maar ons wil vir jou hierdie gee en vir jou sê baie. Shukran dat jy ons toegelaat het in jou huis en dat jy bereid was om vir my te kook. Sê gou vir ons mense, wat staan daar op die lepel? Peru met Abida. En dis mos exactly wat sy doen is Peru met Abida. Jo, ek kan maar net vir julle lus maak, maar ek gaan vir julle sê, die ek gaan nou nog verder lekker proe. En ek hoop jy het die dag lekker geniet saam met my en Miska Parker Peterson. Tot volgende keer, mooi bly, ek is Abida Dixon Mohammed en volgende week gaan kuier ek vir 'n man in die kombuis met die naam van Bakkie McCree.